Haleluya. Dukomeje guhuza umutima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko umujura araza ngo azabasinziriye. Azabasinziriye. Turemera ko twasinziriye mwami. Turihana ibitotsi. Turihana ibitotsi byo mu bihe. Agahinda katuzaniye ibitotsi. Gutegereza igihe kirekire. Twatewe n'ibitotsi. Gutegereza amasezerano. Tukumva atinze. Byazanye ibitotsi. Umunaniro w'intambara. Intambara zo mu mwuka. Intambara z'abantu. Intambara z'ibihe. Zaratunanije. Turasinzira. Turihana gusinzira. Turihana ibitotsi. Mbabarira dusengane. Turihana ibitotsi. Turihana ibitotsi. Turihana ibitotsi byo mu mwuka. Turihana ibitotsi nk'abana b'Imana. Turihana ibitotsi. Imana itubabarire. 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 Itugirire ubuntu. Itugarukeho. Ubuntu bwayo butugarukeho. Mu izina rya Yesu Kristo. Turagushima Mana. Turagushima Mana. Turagushima Mana. Haleluya. Urukungu rwarinjiye kubera ibitotsi. Urukungu. Twisanze mu bihombo tutagomba kwisangamo. Twisanze mu mpfu tutagomba kwisangamo. Ubwo n'urukungu rwinjiye. Ubwo n'urukungu rwinjiye. Oh, tubabarire Mana. Tubabarire. Urukungu rwinjiye mu bana. Urukungu rwinjira mu miryango yacu. Urukungu rutwinjirana muri institution kubera gusinzira. Turasabye imbabazi Imana. Turasabye imbabazi Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko nimureke bikurane. Bijya bikurana ugaturana n'abagome. Bijya biturana ugasanga umwanza kuri hafi. Bijya biturana udafite icyo wabikoraho, ariko hari igihe kigera hakaba enough is enough. Haleluya. Hari igihe bigera bikaba birahagije. Bikaba birahagije. Haleluya. Ngo bimaze gukura bashobora kumenya ko ari amasaka, bamenya ko ari urukungu, bashobora kubitandukanya. Muri Matayo 13. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Bimaze gukurana dushobora kubitandukanya. Dushobora kubitandukanya. Erega nubwo twaca mu bikomeye natwe turakura. Natwe turakura tukabasha kudiserna. Natwe turakura tukabasha kumenya ikibi n'ikiza. Natwe turakura tukabasha kumenya icyabasha kutwica. Bimaze gukura tubasha kumenya difference. Haleluya. Nuko Bibiliya iravuga ngo nuko. Amen. Ngo mu gihe cy'isarura, igihe cy'isarura n'aya masengesho, twaje muri Esther operation gusarura. Twaje muri aya masengesho gusarura. Ababibye bagiye gusarura. Abasenze bagiye gusarura. Abitanze bagiye gusarura. Oya Mana, ntabwo twabiba ngo ntidusarure. Turirukana umwuka utera abantu mu gihe cyo gusarura. Turawirukana mu izina rya Yesu. Turawurandura mu izina rya Yesu. Igihe cyacu cyo gusarura cyageze. Cyageze. Ahantu hose waba wicaye, wowe waba uri muri overflow, igikuru nuko waje guhura n'Imana. Kandi Imana waje guhura nayo uraza kuyibona. Haleluya. Webwira Yesu gusa ngo uri Imana indeba. Undebe aho nicaye. Undebe muri iyi nguni. Undebe gusa mwami. Haleluya. Oserebo shandariyama. Ozetelebo shindariyabasa. Asante Yesu. Asante Yesu. Haleluya. Bibiliya avuga ngo nuko rero ngo nimuhambire urukungu. Iyo tuje mu masengesho tuba tuje guhambira ikibi. Tuba tuje guhambira bya bindi byari byarihagaritse. Turabituje kubihambira mu izina rya Yesu. Ndifuza kubona nubwo unaniwe wicare, kubera ko jene ndabizi naniza umubiri, ariko aho waba wicaye umunwa wawe nturuhe. Umunwa wawe nturuhe. Vuga ngo nje kubihambira. Ndahambira ingwara. Ndahambira igisuzuguriro. Ndahambira ikintu cyose kibi. Vuga ngo ndagihambiriye. Aya ni amasengesho turimo. Iyi wirira ni amasengesho. Turahambira ikibi cyose. Turahambira umwuka wose uhagurukiye umuryango wawe, uhagurukiye abagukomokaho. Turawuhambiriye. Ndazi ko mwumva ikinyarwanda. Tuje guhambira ikibi cyose.
nta kibi kizatuzaho, nta cyago kizatwegera. Turahambira umugome, turahambira umunyambaraga wikomeje mu miryango yacu, wikomeje mu buzima bwacu. Bene data, dusenga gutya ariko ukabibona mu buzima bwawe. Ndacecekesha umwuka wose uvuga ko Imana idakora. Imana yacu irakora. Iyo nge nakoreye irakora, iyo nakoreye narayibonye, n'uyu munsi nayibonye. Haleluya! Dufite Imana ikora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Imana ikora ibikomeye. Imana ivana abantu mu byobo bitagira amazi. Haleluya! Imana ihindura ubuzima bw'abantu bugahinduka rwose. Imana ishobora gufata abadafite shinge na rugero ikababesha mu mazu. Twarayibonye. Imana ikomeza imfubyi. Twarayibonye. Haleluya! Imana yahinduye ubuzima bwa Esteri bugahinduka. Ni ya yindi turiho turakorera, iri mu ruhande rwacu, iri hano hantu, ije kudutabara, ije gukora ibikomeye, ije kudukuraho igisuzuguriro, ikuzaniye kado muri iri joro. Haleluya, haleluya. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Hari amavuta aza ku exterminer, donc ku exterminer. Haleluya, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda. Nugutsemba, yego, haleluya. Aza gutsemba ikibi, aza gutsemba ikibi. Haleluya. Ngo yewe Yuda we, ngo umunyabibi, umubi ntabwo azongera kunyura iwawe, utarakebwe ntabwo azongera kunyura iwawe. Ndashaka kumva uvuga ngo nta kibi kizongera kunyura iwanjye, nta kibi kizongera kutunyuraho. Ngo ahubwo Yuda we, komeza ibirori byawe byera. Haleluya, haleluya. Komeza ibirori byawe byera, komeza ibirori byawe byera, komeza ibirori byawe byera. Haleluya. Abatarakebwe ntibazongera kunyura iwawe, komeza ibirori byawe byera. Yesu, haleluya, haleluya. Nababwiye ngo nubwo wananirwa umubiri unanirwe, ariko umunwa wawe ni ikaramu igiye kwandika ejo hawe hazaza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Komeza ibirori byawe byera, komeza. Niba ufite ubukwe muri uyu mwaka wivuga ngo ibirere bimeze nabi, komeza ibirori byawe byera. Haleluya, haleluya. Nimukomeze ibirori byanyu byera. Abafite ingendo mutekere mukomeze, abafite akazi keza muzagakora. Haleluya. Abagomba gushingira abana muzabashingira. Mukomeze ibirori byanyu byera, mukomeze mutegura amakanzu, mukomeze mutegure, ariko mwavuze haleluya. Komeza ibirori byawe byera, komeza ibirori byawe. Dore ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, nanjye nazanye inkuru nziza muri iri joro. Ariko mukomere Imana amashi. Haleluya, akamamaza iby'amahoro. Muzi ikintu gituma abantu barekura ibirori? Ni iterabwoba ribabwira ngo hari ikibazo, ngo umwuka w'intambara uratutumba. Hano baravuga ngo afite, haleluya, ngo dore uzanye inkuru nziza ku musozi, ariko akamamaza ibyiki, iby'amahoro. Twebwe ntabwo turi hano guhahamura abantu, turi hano kwamamaza amahoro. Ariko mwamvugiye haleluya, turi hano kubwira ikibi ngo ntabwo uzongera kunyura mu Rwanda. Ntabwo nabumvise. Reba umuntu mwicaranye umubwira ngo nabanje kwatura hondi, najya kwatura, najya gusengera Ubushinwa ntarasengera. Ariko mwavuze amina cyane. Vuga ngo ntabwo ikibi kizongera gutambuka hano. Abanyagiputa twabonye ntabwo tuzongera kubabona ukundi. Jenoside twabonye ntabwo tuzongera kuyibona ukundi. Haleluya, haleluya. Abo bana wababyaye Imana yavuze. Muri make rero ntabwo uzongera kwikorera uhunga, ahubwo uzashingira abana bazakura. Haleluya, Imana ishimwe. Aya masengesho ya Esteri ni amasengesho akora ku Bayuda bose.
iyo bivuga ngo ba Esiteri iyo basenze bikora ku gihugu, bigakora ahantu hose, bigakora ku itorero, bigakora ku miryango, bigakora ku rubyiruko, bigakora. Imana ishimwe. Haleluya. Ndanezerewe. Nababwiye ko mwemerewe gufashwa mwicaye, birategwa n'uko umerewe. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Hariya haravuga ngo Yuda we, vuga izina ryawe. Mureke twese tuvuge ngo Rwanda we. Vuga ngo Yesu we. Ndashaka kuvuga izina ryawe, vuga izina ryawe cyane uti Minyone we. Hallelujah. Hallelujah. Yuda we. Pastor Bernard avuga ngo Karame. Komeza. Yuda we. Karame. Sibyo? Hallelujah. Joy we. Karame. Akomana we. Hallelujah. Nobo we. Karame. Women we. Karame. Komeza ibirori byawe kera. Nyuma y'aya masengesho ntabwo uzongera kujya mu birori bitera. Mwamvuge amina cyaye. Ndashaka kumva haleluya ati nyuma y'ibi ngibi ntabwo tuzasubira mu birori bitera. Ibirori bitera bica imitwe y'aba Yohana Mubatiza. Ibirori bitera anniversaire yo kwa Herodi yarangiye igihanga cya Yohana Mubatiza bagiciye. Ntabwo tuzongera kujya mu birori bitera. Ariko wandebe mugendo ati nzigendera mu birori byera. Haleluya. Haleluya. Tuzajya mu byera. Tuzajya mu birori. Ibyo nibyo nzataha. Haleluya. Hallelujah. Nzajya mu birori bitanteza urubanza n'Imana. Imana ishimwe cyane. Komeza ibirori byawe byera nurangiza sasa. Ibintu byo kwibesha ngo urabona ngo Mana we ngo ubusengo reka turebe ngo ukajya muri telefone ngo muri region hiriwe bimeze bite ngo ye baba we ngo ya cathedral tuzayubaka ye tuzaba turi mu mahoro turi mu birori byera ariko mwambabarije iyi Imana itanze amahoro abantu barubaka. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu hakurikije ijambo rivuga ngo higura imihigo yawe. Ariko wamvugiye amina uti higura imihigo yawe. Higura imihigo yawe. Komeza gahunda watangiye. Komeza umwete watangiranye. Komeza ishaka watangiranye. Higura imihigo yawe. Kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho. Hallelujah. Hallelujah. Yatsembwe. Ibi bintu uri kwatura biriho birabiwawe. Ariko mwabyumva ibi ngibi. Umunyakibi yatsembweho. Kanseri yatsembweho. Diabete zatsembweho. Yatsembweho. Ubukene bwatsembweho. icyaha Yatsembweho. kudakizwa Yatsembweho. haleluya. Ndashakira ijoro wicare nkaho byatsembwe. Imana ibaha umugisha. Yes, Lord. Imana ibaha umugisha. Imana ibagire neza cyane. Haleluya. Fire week yahuye na Esther operation. Mwumva byoroshe? Kuki bitajyaga bihura? Kuki this time byahuye? Hagiye kuba ikintu. Hallelujah. Ariko mwavuze ngo ikintu. Ikintu. Yesu we biravuga ngo ayiwe nenge bano mu kigande ngo ekintu. Hagiye kuba ikintu. Hagiye kuba ikintu. Ni ikintu kizasakuza bakamenya ko wakunzwe n'Imana.
Haleluya. Hallelujah. Psaume 7, 14. Bambabare nyikunda mu gifaransa. Donc, en fait, c'est comme si ton ennemi, Hallelujah. Hallelujah. It's like your enemy is pregnant. And he's pregnant with evil. And he's thinking that he's about to birth something. Voici le méchant prépare le mal. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit, concevoir. Et comme il conçoit l'iniquité. Et il enfante quoi? Et il enfante quoi? Maman Christine, il enfante quoi? Bisemure Lili. Lili ntabwo uri kunsemurira. Bisemure. Il va enfanter le néant. Kandi nujya mu kinyarwanda nibyo birimo da ni kuri 15. Umunyabyaha aramukwa, avuga ngo agiye kuramukwa we. Imana ishimwe ko tuzabagiye muri igikoma bagiye bari muri maternité babyaye ubusa. Ariko yuri gusemura hano bango bazabyara ibinyoma, ariko mu zindi ndimi za vrai zindi abyara ubusa. Bazabyara iki? Ubusa. Vuga ngo bazabyara umuyaga. Bazabyara umuyaga. Come on. Umwanzi ari harategura, amaze gutegura icyumba cyo azashiramwe umwana, kuko ibyo yirirwa akora azi ko agiye guserebra, azi ko yagutaye mu cyobo, ariko ntabwo azi ko waje muri esta operation. Umunyabyaha aramukwa ibibi bitagira umumaro. Inda yasamye sasa, vuga ngo yarasamye. Ariko pastor wari uzi ko batwite abanzi, ngo batwitera, ngo batwite kubona ngo batubona twamwaye. Rayakasa ngo bahegora ega baratwite. Oya reka tubyemere ko batwite. Rero hari abantu bari hano bahahamuwe nuko abanzi babo bagize bate ngo batwize. Mukufitiye amakuru sasa bagiye kubyara ubusa. Cette parole est pour nous ce soir. Ijambo ni iryacu y'umugoroba. Kuko atwita igomwa. Igomwa, ariko mwambabariye vraiment. Si ni muri kubyumva vraiment bari igomwa. Atwita iki? Igomwa. Yes, ariko atwita like evil. He's a wicked person. Whoever conceives evil. Evil, right? Evil. Mais regarde. Subiza mu gifaransa nshuti y'Imana. Voici, ndashaka kuvuga ngo reba, bisemura kuri ubibona hariya. Reba. Umugome yiteguye ibibi. Atwita icyaha, ariko azabyara umuyaga. Azabyara ubusa rwose. Ariko mwavuze agiye kubaha amatelefone y'abagome bahamagarana. Ngo ko mama we umaze igihe uri muri mariniere wabyaye iki? Yo ajya avuga ati buretse sinzi se tugusure, ati uzansura ikindi gihe. Aragusura musura se yabyaye iki? Erega iri jambo rijyanye no muri Esther. This is a word. Iri jambo rijyanye no muri Esther neza. Hamani yabyaye iki? Buriya rero mujye mukunda Imana yacu. Hari ukuntu uyu munsi no kubisemura bigoye. Mujye mukunda Imana yacu. Hari ukuntu burya Imana yacu igira inzika. Kandi ugawagira ngo nawe ntuyifite. Tugomba kugira inzika ku badayimoni. Sibyo bakundwa? Baratubabaje, batubabarije abana, batubabarije imiryango. Nabo bagiye kubyara ubusa. Yes!
ariko imana yo kabyara rega ni byiza ko uri umuntu mwiza vraiment wicaye hano uri umuntu mwiza ariko kuba umuntu mwiza ntibyabuza abadayimoni kugutikura n'ubuntu bwiza bwawe bakajya baririmba ngo aheza wari kuzapfa mu myaka 50 bakaba baraguteruye bakajya kurimba ngo aheza oya ntabyo bazaririmba uyu mwaka nabyumvise. Yeah, you can be good but it's good to be godly. Yes, imfura ni nziza rwose Imana iziha umugisha ariko tugomba kurakara abadayimoni, tugomba gusenga Imana kuko yumva ibyisabwa, kuko ariyo yonyine yumva ibyisabwa. Abantu bose vuga ngo abantu bose bazaza hiri. Niyo mpamvu mubona abantu baje, ntabwo abantu bari hano baje kureba uko aposasi, baje aho Imana iri. Nuzongera no kubaza ngo Imana iri hano ngo irahari cyane ihari, umubare mufite umubare ura werekanira. Reka mbabaze kuki mutagiye ku mupfumu? Haleluya, haleluya, haleluya. Murahari bakundwa. Aba bantu bose ko nta kawunga mfite baje gushaka iki? Baje gushaka Imana kandi bayizu ayo. Haleluya. Kuko niyo yonyine mama Jane yumva ibyisabwa, irabyumva ikumva n'amarira yawe ikamenya icyo uririye. So niyo mpamvu muri iri joro witegure guhura n'Imana birenze uko bigeze uhura nayo. Haleluya. Mbega iri joro ni daje, iri joro vuga ngo voici. Yes, ashimwe. Vuga ngo voici. Le méchant prépare le mal. Hano haravuga ngo il est en train de préparer. Ndivuga ngo préparer donc gutegura. Umwanzi ari gutegura. Niyo mpamvu nawe utagomba kura bitabize nka karago. Tubireke gusemura. Tuzabisemure mu bagoresha. Cyangwa dusemure twigumanire nibijya byanga undeke. Ariko mana Yesu ahabwi ariko siko bimeze beneda. Haleluya. Umwanzi arategura ikibi. The wicked prepared the evil afata igihe cyo kugitegura and took time to prepare afata igihe cyo kubishira mu mwanya and put it in place. Ariko ibyo ategura akagera igihe akabitwita. And whatever he prepares, he conceives it. Ntabwo ashobora gutwita ikintu atabanje gutekereza. He cannot conceive what he has not prepared. Niyo mpamvu bene data. That's why, brethren, ikintu kijya gukura cyarahereye aha. Something grows when it has started from somewhere. Ya muri Esther 3 in Esther 3 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku 9 from verse 5 to 9 turashaka kureba kwanza intambara Mordecai yagiye arwana ndetse na Esther. We want to see the battles that Mordecai went through and Esther. Ya muri iyi minsi dufite ijambo rivuga ngo enough is enough. In these days we have the word that says enough is enough. Ndashaka urebe uwo muntu mwicaranye muguti it's enough. Tell your neighbor birahagije. Ariko abo twabanye ejo mwaretse mwangenje neza nkamenya ko muhari. Ego. Hamani abonye Mordecai. Murabona hano byahereye? And you see where it started from? Abonye Mordecai atamupfukamiye ngo amuramye. Ararakara cyane. Aka nakambere. That's the first thing. He got angry. Shuti nujya wumva umuntu umukiranutsi yahagurukiwe. When you see a righteous man who people are standing against aho him, kwihutira kumujija, instead of judging him, jya ushaka aho byahereye. first look at where it started from. Ikintu intambara hano yahereye nuko Mordecai yanze gupfukamira izindi mana. The battle started when Mordecai did not bow before other gods. Ndashaka kukubwira nemye nshize amanga umunsi watangiye kwanga gupfukamira ibitagomba gupfukamirwa. The day you start not bowing before things that should be bowed for, niwo munsi uzatangira guhura n'intambara utigeze ubona mu buzima bwawe. that's when battles will start and you haven't seen them. Iyi si irimo abantu bashaka ko tubaramya. This world has people who want us to worship them. Hallelujah. Amen. Harimo abaguha bakakubwira ngo nsubiza worship. There are people who give you and they require worship from you. Imana ishimwe ko ari igiye kuduha niyo tuzaramya. Thank be to God that He's the one who is giving us and we will worship Him Ariko back. navuze haleluya rata ko muri Hallelujah. ko muri inshuti zanjye. Hallelujah. Hallelujah.
uyu ni umugabo witwa Hamani. This is a man called Haman. Ikibazo cya mbere kuri verse ya 5 ndashaka mu nkurikire tukeneye amasengesho akuraho complot. We need prayers that take away Bavuze complot. conspiracy. Conspiracy, yeah. Amasengesho niyo nshaka kugira ngo uyu munsi maze tubisatagure. We want in these prayers to destroy the Maze conspiracy. ubundi twitahire. And then we go back home. Tugiye kubiribata papa ubundi dutahe. We are going to destroy it and then Ariko back no muri home. midnight turongera tubiribate. But even in midnight, we'll step on it and go back home. Uyu mugabo witwa Hamani. This man called Haman. Cyatangiye ari ikibazo cyo kuba furious, akumva ararakaye. And it started when he got furious. Arakazwa cyambere nuko Mordecai atabashije kumupfukamira, adahagije amarangamutima ye. The start was Mordecai did not bow before him Arangije ararakara cyane. and got angry. Uriya muvandimwe sindamubwira ngo ajye kuri 6. Haleluya, turacyari aho ngaho. We are on verse 5. Verse ya 5 The verse 5 irerekana shows that aho urugamba ruhera pastor. where the source of that battle. Ni kuvuga ngo hari intambara y'ubu buryo bwa verse ya 5. There is a battle that starts in verse 5 Aho umuntu gusa kwanga, where a man just hates you. aho umuntu areba ko ufite abana beza karakara. Someone who sees your beautiful children and just gets angry. Ndumva nshaka gutinda kuri verse ya 5 gatoya. I want to dwell in this verse. Ariko wagize umuntu umbwira ngo Hamani ararakaye. And then Haman got angry. Aho umuntu areba Where someone sees akareba ko kwafiri kubereye. that your hairstyle is good. Ndababwiye mwebwe muraba murabikinisha ariko ni ukuri birahari. This is true. Aho umuntu areba, Where a person can see aho umuntu areba. and looks. Twebwe muri 2018 For us in 2018, twari dufite abapasiteri barakajwe n'isengero zigikinguye. we had pastors who were so mad because some churches were Aho still kugira ngo open. banezerwe ko abayoboke babo bagiye kubona ahandi baba bataramiye ariko mwana Instead of celebrating that their members are going to have where to pray from. ariko hari abarakaye ati ruriya rukinguye kubera iki. But there are others who got mad because other churches were still open. Kandi ni ukuri urumva rwabaga basize izigerageza. Truly, they had left some Ntabwo that kuko are twese trying. ntabwo twari tubyujuje neza ariko twaragerageza. Because we are not all of us fulfilling their Ariko demands. bashakaga icyo utararangiza. But we are looking for something you've not yet done. Ariko akavuga turiya se kucya gisenga. And they say, why don't you close that Bene one data too? ni ukuri hari igihe abantu barakara tu. There are times people just get angry. Hari umuntu ashaka kukureba gusa kuko ufite umudiho muri otaro bikamurakaza. There are people who can just see you dancing and get mad. Sinderebo ndashaka kureba abantu barahaga. Haleluya. Hallelujah. Umuntu akakureba. And someone looks at Ko you. wisiga gikotoro You are putting on uzamuka umuhanda w'amabuye n'amaguru. you don't have a car or a Nta n'umuntu uzi motorbike. kuza kuri moto. No one knows that you use a Ariko bike, skin yawe igacana. but your skin is Noneho umuntu light. akibaza yisiga iki. And you wonder their lotion, which one they are Ukabona using. bimubereye ikibazo rwose. And it becomes an issue for them. Ngo phase 1 level Tell 1 me about level ndashaka ngo level ya mbere y'intambara. The first level Bivuga of ngo the uyu battle. mwuka wazamutse muri Hamani That spirit came up from ugera Haman. mu gushaka igiti cyo kumubamba. And then he looked for a pole to hang him. Niyo mpamvu iri joro That's why tonight, nje kubwira umuntu wese ntagakinisha intambara. I am here to tell you, don't play with any battle. Ikintu watangiye kurunguruka mu muntu ni indicator, ni akantu Imana iri kukwereka kugira ngo ujye ku mavi usenye uwo mwuka. Whatever you see is an indicator that God is showing you for you to go on your knees Ntabwo and pray. bigomba ngo ubwire Hamani ngo nakubonye, You don't need to tell Haman, I have seen you. ahubwo ibyo wabonye But what you have seen, hindukirira ivure, just turn around wirukane uwo mwuka, and rebuke that uvuge spirit ngo Mana and say, God, ndakwinginze I pray, ndengera. deliver me. Haleluya. Hallelujah. Ko mwambwiye wavuze ngo enough is enough. Tell your neighbor, enough is enough. Yes, ashimwe. Praise God. Mordecai rero Mordecai, nawe yari umuyuda wa vrai. he was a true Jew. Iyi yari group iteye ubwoba, muzayibona muri Ezira 2:2. You see this group in Esther 2 verse Aba 2. bahungiye igihe kimwe n'abitwa ba Nehemiya bari abagrave. They were so strong people. They, Aba bari went abantu with, badakina ba Mordecai. they don't joke. Bari abantu Ezira 2:2 aharebe. Bari abantu badakina. Turagaruka kuri Esther 3:5. We will come back to Esther 3, but we're going to Ezra 2:2. Ya aba nibo bazanye na
Zerubabeli, bazana na Yoshua, bazana na Nehemiya, na Seraya, na Relaya, na Mordecai. They are the people who came with Nehemiah, Seraiah, Reliah, and Mordecai. Ndashaka kureba umuntu mwicanye tutiri muri generation idakina. We are in the generation that doesn't joke. Akavuga ngo turi muri generation natwe igihe cyacu. We are in our generation too. Yari generation y'Abazerubabeli. It's the generation of Yari Zerubbabel, generation y'abubatsi. of builders. Yari generation It's a generation idasanzwe. that is Iyo unusual, Satani aje kunyaga, where the devil comes to ntabwo anyaga plunder. ibintu byoroshe. He doesn't go for things that are Anyaga simple. abanyamumaro, He takes away the true anyaga people, abanyembaraga, the strong anyaga people. abantu bafite future. He takes the strong and people who have Niyo future. mpamvu uyu munsi urireba ukabona ntacyo wimariye, ariko mu buryo bw'umwuka urakimaze. That's why you look at yourself and you think you are useless, yet you are useful. Haleluya. Uwo wari umubare, ndashaka kuvuga ngo umubare w'abagabo. It was a number of men. Vuga ngo bari abagabo. They were men. Iri jambo abagabo ndarikunda. I like the word the men. Ngo bo mu Bisirayeli n'uwo nyine. Of the people of Israel. Nagarukiye muri Esteri 3 ku murongo wa 5. We are going back to Esther 3:5. Ni biki bagusabye gupfukamira ariko ukanga gupfukamira? What have they asked you to bow before? Reka mpere ku mwami wacu. Let me start from our king. Satani yasabye Yesu kumupfukamira. Satan asked Jesus to bow before him Amusaba ngo amuramye. and asked him to worship him. Yesu aravuga ati ntitukagira undi muntu turamye. And Jesus said, I cannot worship any other God. Turamye Imana yacu. We pray, we worship our own Ndagusaba God. ikintu kimwe umuntu wese niyo yakugira neza. I beseech you, whatever someone can do to you, Uzaramye Imana yonyine. keep worshiping God. Ntabwo mbumvise. Amen. Niyo yonyine ikwiye kuramwa, kuramwa. He is the only one worthy of our worship. Ariko iyi si, But this world haleluya, irimo imyuka. have spirits. Once utangiye kuramya ikindi kintu, When you start worshiping any other uba thing, utangiye guhirima. you've started falling down. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Rero arakara kuko atashoboye kumuramya. And he got angry because he didn't bow before him. Wavuga ngo birasanzwe. You Ni think ibiki? it's something simple. Ni juste kunyura kuri portail. It's just going by the door Yeah. Ni juste guhura n'umuntu and meeting someone kuko wibagiwe gushiraho gusa apotre. because you've forgotten to put apostle, Kuko byagucitse. or maybe you've forgotten. Uretse ko ari abantu biravuga ngo bo kubahwa tububahe sinshaka kubizanamwo. Amen. Amen. Sinshaka abantu bajya bamenyera turubaha twarezwe neza. We honor people. Ariko navugaga But I was saying, wowe uri kubibwirwa. you are the one who is told that. Yeah. Ni iki gituma umererwa nabi batashizeho titre ya docteur? Why do you get mad because they don't add the title doctor? Ubu docteur ni ubwawe. Your doctorate is yours. Nta muntu wabukuvuga turabigira duteye. Reka abantu bakwite doctor ariko ntugende ubabwira ngo muzico ndico. Let people honor you and call you doctor. Yes ashimwe. Praise God. Reka mbabwire. Let me tell you. Ibintu byose dushobora kubaka nk'abantu tukabigeraho. Whatever we can build up as human beings, Hari abandi babishoboye kuturusha there are others who could have done better, ariko batabikoze but who didn't do it kuko batabihawe. because they were not given that So chance. icyizere Imana yatugiriye So the trust we were given by God si cyo gutsikamira abantu, is not for us to oppress other people, ahubwo but ni cyo guhimbaza Imana. is to praise God. Ariko Hamani But Haman ararakara. got mad. Buriya yarakaye n'umwami atazi ko yarakaye. Hari abantu babi bwami bakajya bakora ibintu by'ibifuta aho ngaho ariko umwami ntabimenye. There are people who live in the king's palace and they do wrong, yet the king doesn't know Ya it. ushobora kubikora uvuga ngo ntawundeba ariko umunsi umwe bizamenyekana. You may say no one is seeing me, but one day it will be revealed. Bega yashakaga ngo amwubahe kurusha nuko yubaha umwami. He wanted him to honor him even beyond the king. Ko mucecetse. Muri kumva? Muri kumva kweli. Ya, oh. Yes ashimwe. Praise God. Urumva ko yari problem It was an issue. and he was furious. Kandi yararakaye. Iyo ni level ya mbere. That was the first level. Je kubwira ibintu bikurakariye. I'm telling the things that are angry against Uyu you. munsi biratsembwa rwose. Today they are going to be destroyed. Ako uzi umuntu guca ku rugo rwawe kuko muri iyi minsi mwavuye ku muyenzi mugashiraho portail akarara kanuye. Ariko mwaretse mvuge. Nagize ngo uyu munsi abantu kuki bari barakora ibyo batahamagariwe. Why do people do what they are not called for? People are so tired. Abantu bararushye. Kuko ari harareba
They look at iriya modoka yikuye he, you, that car. wenda yarayiruhiye, Maybe they told for it. wenda yakoze investment. Maybe they invested for it. Mureka arye amatunda ye. Let them eat their own fruits. Nje kuguhanurira ugiye kurya ku mbuto zawe. I'm here to prophesy that you're going to eat from your own fruits. Beneda, muzi ko muri Amosi havuga. Do you know that in Pastor Amos? Teresa, karibu cyane. Amen. Ya, twari turi kumwe iyo ngiye. Amen. Yesu amuhe umugisha. May God bless her. Amen. Mube muri Benedata. Yesu ashimwe. Praise God. Uyu muntu ashobora kuza wapfuma na Hamani. Hari ushobora kuza akakubwira. Someone can come and tell you, Tukagenda nivugire muri field yanjye. You preach so well. akakubwira ati ubwiriza neza. Bera bihugu mwabayemo murabizi bo mu bindi bihugu byo hanze. Uziko bazi kubesha. There are some people who know how to deceive others. Wow, that was so nice. Kandi yakugize gutya. Akavuga ati byari byiza, yet they've not really meant it. Oh, you are so anointed. Urasizwe. Biravuga ngo bashimisha iminwa ariko imitima. The Bible says they praise me with their lips, but their hearts. Aha ni ya mbere. Reka tujye kuri gatandatu. Iya kabiri. Let's go to the verse 6. Turacyakundanye. Are we still together? Murashamba ibabwire. Iya kabiri donc amasengesho dukeneye. Nukuvuga ngo aya mbere nayo gutsemba ibiturakariye. The first prayer is to destroy the wrath. Icya kabiri kuri gatandatu. And then on verse 6. Abona yuko gufata Mordecai wenyine ari ntacyo bimaze. Mureke rero nkavuge ngo kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Mordecai. Umuntu no kumufata wenyine. To hold him alone. Dufate minyone dusige amaboko ye iriri. Can we hold Apostle and then leave Lily? Dusige ba bandi bari ruhande. Those who are around her. Reka ikintu tugomba gukora. Let's see what we can do. Ntacyo bimaze gufata uyu mumama wenyine. It's not enough to lay our hands on her alone. Hari ibintu bijya mu bana bawe bidashaka abana bawe. There are things that attack your children, yet they don't need your children. Ahubwo bishaka wowe. But they want you. Nabaye bene data. Kuko birazi neza ko wowe you are strong. They know that you are strong. Sibyo? Ariko ahantu bizakubabariza. But where they can hurt you. Sibyo? Uyu mubyeyi arakuze. This person is old. Ariko afite abana barindwi. But they have 7 kids. Bose bafite akazi. All of them have work. Mwumva batazakotiza se bakishura rent. Don't you think they will pay her rent? Nta kibazo azagira azajya yambara gusa agashenete na furari asura abana be muri Amerika. Ariko She will be well and be visiting her children in America. Nitumufata wenyine. But if we hold her alone, ntacyo turiwe dukoze. We won't be doing anything. Iyi ni komplo ya kabiri. That is the second conspiracy. Ubu ni ukugamba, ne? Conspiracy. Mbega gupangirwa. Ni umupango. Uyu ni umupango wa kabiri. That's the second evil plan. Niyo mpamvu mubona. That's why you see. Ukunda Imana. You love God. Ugataha ukumva ngo umugabo yagiye muri paralisi. And then you go home and you see your husband has gone Kuko wari paralyzed. umwinginzi mu itorero. You are an intercessor in church. Iminsi wamaraga winginga ugiye kuyimara uri kwita ku murwayi. The days you've been interceding, you are going to take those days and be taking care of So your uyu munsi husband. rero igishaka gufata abatwegereye turagitsemba nacyo. So today we are going to destroy whatever that has. Vuga ngo enough is enough. Say enough is enough. Ibintu bihora bigaruka mu muryango wacu. There are things that always come back in our Bihora families bigaruka mu bantu badukikije. or around us. Bikagaruka mu bantu bari iruhande rwacu. And comes back around the people we are around Reka us. nkubwire ukagira amafaranga. And you get money. Ariko Satani agakenesha abantu bose bari iruhande rwawe. But the devil makes poor all the people who are around you. Ubundi bari abantu bari iruhande rwawe bakagombye no kugufasha. The people surrounding you should also support you. Ariko ukisanga nta wundi muntu ufite wo kugufasha. But you find you've not having anybody who can Bande bari support you. kunyumva neza yemwe. Amen. Yes, ugasanga iruhande rw'iwanyu. In your home or family, mufite basaza banyu bakina igisoro kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. you find you have siblings who just play games. Igisoro ndakibutse kwera. Aho twakuriye ko baretse.
ukabyuka ukabona umuhanko ari ku gisoro gusa saa 5 saa 6 You find your uncle is playing games at 11. yarize Yet they went to school. ari umufilozofe They are learned. ari ku gisoro kera tukiri ruvera neve kwa semana yanjye And they are just playing games. ubundi mugambi w'Imana nuko abo bantu bajya ku ishuri bakabaho batyo. Is it the plan of God for them to go to study and come back and just stay like ni that? ukuvuga ngo ni umwuka ushaka kunaniza Mordecai biciye mu bamwegereye. That is a spirit that is attacking Mordecai and wari through uri her amahoro ariko ibintu surroundings. byakuvunaga mu bakwegereye Yesu agiye kubikemura. Amen. God is going to deal whatever was attacking through your ibyo bintu surroundings. numvaga turi bivugire amina ndende numvaga hari I ukuntu wanted you to say amen. birashoboka ko umugabo n'umugore babona akazi, It is possible for a abana man and bakabona woman akazi, to get a job, abatantine bakabona akazi, and the aunties have a abaanko job, bagatera imbere, and the uncles are bose prospering. bagasenga, All of them pray. bagahura kuri Easter bagasangira, They meet and umwe eat. akazana umuceri undi akazana isombe. One brings rice and the other one vegetables. Ariko Yesu we, ariko Yesu we. Amen. Amina. Amen. Ababyeyi disi inzara yabakubise abicaye hano. Haleluya, yego ndabyumva. Munata mwigumiraho mwicaye mujye muvuga amina yo mu mutima. Yesu ashimwe. Amen. Kuko bari bamubwiye They had told him ubwoko bwa Mordecai. the people or the people of Mordecai. Bivuga ngo aza mbere pastor kumugwanya no kumwiyenzaho yari yamaze kugira amakuru y'iki y'ubwoko. It means when he attacked him, he had known his people. Umuntu arakuziza ubwoko uvamo utarabusengeye. People attack you because of the people of your people. Nta n'umuntu ugomba kwirata ubwoko bwe. No one should brag about their origin. Kuko ntabwo wasenze ngo uzavukire aho wavukiye. Because you never prayed for you to be born in that family. Twisanze aho hantu. You found yourself there. Kuko ubwoko bwose waba uri urimo. Any origin you have, Hari amateka abantu bagize umuntu agashaka guhindura ubwoko arimo. there are people who had bad history and they wanted to change their origin. Haleluya. Amen. Ubundi twakabaye turi ubwoko bwera ab'Imana yironkeye ishanga ryera. We should be a Ariko holy mwavuze nation. amina. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga ngo abantu Imana yaronse. There are people who God have begotten. Kirahagije icyo cyo kimeze neza. That one is enough. Kuko icyo cyo ntigihungabanywa n'ibihe. Because it cannot be shaken because of the seasons. Ubwoko bw'abana b'Imana ni bwiza. The people of God, being a man of God or a daughter of God is Ubu good. butuma umuyuda That makes a Jew n'umusamariya baganira. and Samaritan to discuss. Ubu ngubu ni bwiza. Ubu bwatumye Yesu aganira n'umusamariyakazi. This made Jesus to talk to a woman, Samaritan woman. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo mumbabare mu birebe ndacyavuga ko umwanzi ntashobora yatsembwe rwose. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose ari bo bwoko bwa Mordecai. Haman sought to destroy all the Jews who were throughout the whole kingdom of Ahasuerus. Reka ngaruke ku kintu cyiza ku bwoko. Simvuga ubwoko reka mvuge ngo ubwoko bw'abanyarwanda ibihugu. Ntawe nshaka kuvuga ubwoko Yesu ahabwisha. Sinshaka kuvuga ubw'abahindiro. Ako mwana ntabaye cyangwa se ubw'abega. Ako mwaretse tukavuga ngo abanyarwanda tuvuge. Let's talk about being Reka tuvuge ngo Rwandan. abayuda. All the Jews. Reka tuvuge ngo abisirayeli. The Israelites. Amina. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Ntugomba kuba amahoro You cannot be in peace bene wanyu batari amahoro. when your brethren are not at peace. Nzi ko wenda ntabwo nzi ko mwabyumvise. Aka kantu kabacitse. Niyo mpamvu Esther kari ijambo ry'Imana yabwiwe ngo niwicecekera. That's why Esther was told, if you keep quiet Ukumva bitakureba. and you think it doesn't matter to you, Reka mbabwire itorero. let me tell you, Ibishobora kuba byaba biri kuba byose. whatever that can happen, Biratureba kuri mavitoloji. it is for it. Amen. It's important for us. Wambabari ukavuga ati inzira y'amavi irihuta. The road or Iyi the way nzira of y'amavi our ni knees. imishikirano itarinze gutega indege. Amen. Ariko mana ndafashishwe. Amen. Mwari muzi ko hari ibyo twumva mu matwi yacu tukajya ku mavi. Did you know that there are things we hear and we go on our knees Tugasenga. and we pray? Ikindi ngiye kubabwira. Imana izi aho tuvuka. God knows our background. Hariya mu byakozwe n'intumwa 17 aravuga ngo yaremye ibihugu ishiraho n'imipaka.
In Acts 17, he says he created the nations and put boundaries, ndebera umuntu mwicaranye shawe twisanza borders. And we found ourselves here. And we found ourselves here. twisanga ahantu hera ibishimbo n'ibitoki ariko mwabagamba bari niyo mpamvu ujya muri Amerika ukaba Washington uri urarya makaroni ukajya wumva ukumbuye agati kanyagara. That's why you go to Washington and you feel you're missing the food of your mother home. niyo mpamvu ukarya And you eat. umuntu yarantembereje ijoro ryose turi gushaka umunyigi. Someone took me to look for ndamaza my sister please yabaye Bugande n'umunyarwandakazi wabaye Buganda mwana mbabarira. she's a Rwandan. tuvuye kubwiriza We were from preaching the gospel. anzungurukana hariya hose za California turi gushaka And umunyigi. we went around looking for matoke. ariko ndavuga iyi ni inda y'iwacu. And we said, this is our stomach. uzabona umunyekongo ari kugenda ashakisha rikayabo ahantu hose ariko mwaretse ariko nanjye ndarikunda ariko Yesu ashimwe cyavuga ngo rikayabo Likayabo. ari gushaka ikibonde ngo na kokorikora sinzi bari kokorikora ariko mwambabariye bene ariko mwaretse tukabivuga. Amen. Yesu ashimwe. Praise God. Hallelujah. Amen. ubona umunyakenya umukikuyu A Kikuyu from ari Kenya. arashaka yayindi bimwe bavanga bya bishimbo bavanga n'ibigori bakabisekura bakabivanga n'ibijumba bakajya babisekurana. They look for the food of their motherland. Hallelujah. Amen. Yes kuko Because ahuva your origin ni ikintu gikomeye cyane is very strong. ntabwo ugomba kuhirengagiza. You cannot just pretend. bamenya ko ari umuyuda. And they knew that he was a Jew. reka ngaruke mu bana b'Imana. Let me come back to the children of God. nubwo twari dufite ibyo dupfa Whatever a division that is brought ariko up, kuva turi mu gise cy'amaraso ya Yesu. since we are still in the blood of Jesus. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe. Amen. nubwo yaba ari itorero mudafite doctrine zimwe Whether it's a church that has a different doctrine, ariko kuva baba bafite Yesu ayiwe for the moment they have Jesus, I don't know iyo ngwara ndayigwara. I have that disease. Hallelujah. Amen. oya nukuri pe wareka bane barokore ariko ntunegure umurokore twicaranye mba numva mbega ntazi ntabwo birangwaza. You cannot despise Christians when I hear. nukuri ya amina. Amen. banumva twaba ibigoryi bya Yesu ariko bakatureka ariko nta nubwo turi ibyo ariko ukumva pe nkunda barokore mana. I love the Christian, the born again. Yesu ashimwe cyane nukuri rwose Amen. cyane Truly. cyane cyane. hari umugore twajyaga duherekezanya tuba mu kanserege nkamuherekeza akongera akamperekeza tutangana kuko turi abarokore tukongera tukaganira ngo tuzahura kwa kare nka mugezi we nanjye nkagenda iwanjye se uyu mama. There's a woman we used to go together. usanga ibyo dupfana ni ibintu by'abarokore gusa. And I found we are just related in the things of Christ. ariko buriya dufite ibintu byiza We have something good. ariko burya umuco w'abarokore ni mwiza. The culture of the kandi uwo Christian is muzi ngo good. ndiho ndatigiye uyu muco ni mwiza. This culture is good. uyu muco abantu bahura bagahoberana. The culture of meeting people and Uzi ko hugging each other. abarokore b'iki gihe basigaye bafite shuguri batahoberana. There are people who are busy these days and they don't hug ariko each ni other. kubera covid ahari. Maybe it's due to Yesu COVID. ashimwe cyane. ni ukuri pe covid nayo yadusizemo ihahamuka. It has left some trauma. kuza ahantu bakagukunda. To come in a place and they love hari you. umugabo umwe usengera hano yaravuze ngo ngeze muri women There's a man who came here ngo mpita numva ibintu binkirigita ngo byitwa love. and he said, when I come here, I feel like someone is ngo ibyo bintu ngo tickling me. by'ibilavu rero nibyo bijya bingarura. That love brings me back every Sha, day. ibi bintu ntibizabure muri twebwe. Don't lose it among Yesu us. ashimwe cyane. Amen. Amina. Amen. So Mordecai sasa So Mordecai, bashaka kumuziza noneho ntibakimuziza we baramuziza ubwoko bwe. they want to destroy him because of his niyo mpamvu origin. utagomba kudamarara. igikora ku bwoko bwanjye aho mva ku nkomoko yanjye kirakora kuri jye. Whatever is against my origin is also against me. Yesu ashimwe. Praise God. Hallelujah. Amen. icyanga u Rwanda kirakwanga. Whatever hates Rwanda hates you too. yego ko mundeba ntabwo ndi bucece. Amina. Hallelujah. kandi igikundanye n'u Rwanda duhita dukundana. Whatever is in love with Rwanda, we love it. Amina. siyo mpamvu se bariya bene wacu baduhaye viza y'imyaka 10 kuko dukundanye. ariko mwavuze amina cyane ariko mwavuze none se iriya viza ni nyakubahwa uyitwara cyangwa ni jyewe uyifite muri pasiporo yawe.
abwira mugeze ugikunda iwanyu nawe kiragukunze. Whatever loves your home loves you too. Twikubitamo amaviza y'imyaka 10. We have visas of 10 years. Hari ibihugu bihabwa ukwezi There are countries that are given a muri month kiriya gihugu nyine, in that same kandi country. n'ukwezi bakagenda bagucunga ukagira ngo uri ikintu barahora kugendaho bajya And kubakorera. they really check on you every time. Ariko 10 yose But 10 years, kubera imibanire. because of a good relationship. Yes, abaho umugisha. Praise. Icyaka